Svima ljudi, ja sam Jorija, dobrodošli u moj novi video. Ja sam snimao igricu Octopus Evolution i slučajno sam kliknuo na ikonicu i onda sam predstavio snimati. Danas ćemo igrati igricu koja se zove The Perfectionist. Znači, treba da nađemo šta nije u redu, treba sve da bude perfektno. I ovdje imamo vreme i ako nešto ne uradimo na vreme istekne i onda izgubimo. I postaje sve teže i teže. Ja sam ovu igricu igrao, pa sam se setio da mogu da je snimam. Evo ovdje hvali crta, pizza nije lepo isečena, boja nema dovoljno, ima stvari pa ja bih okrenuo to mekće, ovo, idemo level up. Šta ovdje nije u redu? Patika, zub nije lep, folder nije dobar. Ovdje treba da upalimo, opa, pizza. Olovka nije zarezana, nije lepa boja, ovdje, evo ga, super. Ne znam šta ovdje, nacrt, nešto je bilo, što se ovdje radi, aha, evo ga dugme, onoga. Ne, samo što ne stekne vreme. Omega, ne. Pa, tajim sad. Neću. I šta smo sad? Sad smo nerd level 2. I novi deo puznice. I on ide tu. Da. To novi level, super. Idemo, go, evo godno sam ga vidio, ovdje nije dobro, nije lepo krenuo tako, speed up, fuck, idemo znači, folder, ovo, level up, šta li ovdje, aha, evo ga. Ovdje fali, pizza, olovka, aha, evo ga, boom, level up, yeah, billboard, što ne valja, to ne valja, 2059, evo ga, mnogo teško sad, evo ga. Folder. Što ovdje veli? Aha. Omega. Ne, pa ovo je. Sad smo koliko skoro. Snima. Hvala Bogu snima. Nije zašto. Šta se sad ovdje? Oh my god, šta je džugu? I vrati se, evo ga. Go, idemo, 1, 2, 3, 4, speed up, 2, ovdje i 10. Znači, evo ga. Šta ovdje ne valja? Aha, dobro. Baš zvoni. Znači, evo ga. Ovdje. Fuck, evo ga. Ovdje fot. Plava cevka. Šta ovdje ne valja? A ne. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao!